gatanu okorga shayishatu mpaka shayitanu zekiro ntuba turi aha turuganira enshonga nkuru mu ihanga nanye Boaz wa Mongolia wikeji neyo ebiremu ebintu bingi abashubuzi n'abakorese biruka nibetombitonga amashita gatembere kana ngatembere akuba almost gayongera ushinje nka 5 rukaga kurigera okutubire turi aha nyumwazyo mukuru w'ihanga General Museveni abena tuganirira ihanga kuri yemerire na munongo mushonga zibyo korinda yatuheza n'amagezi agakubasika kuko turatwaze mu makanisa turatwaze mu mizigiti ombara ukwetantara batakumanya ubundi bakija bakaturetera oburemezi so president agambire ntumwebaza and erizoba I think nubwo yanakoze myaka nshanju na mwenda iyo bukuru General Museveni nakajyango ubwaza rwo bwenyine izo batakurumanyaje konka kakuri yo kwa mwenda 1944 kuma rwenda nanena hakana habura umwaka gumwe tukarwa mutaro wensi yo rwa kabiri so ko bashitamire na family bicizana ngo baronde yizo baramwe umukwa mwenda I think bakabatori no mubutongo 15 konka bujya ngo umukoro mega bacwa mu kukuza kareho so ntuza kumanya abaze n'abatazayo ibintu kubyatambara konka erizobe kira aturetaho kukira munonga ntwenda kureba obuhango bwa government yitu turi hanga y'abantu 8,800 twine parliament y'abantu 5,200 ijone size ya secondary school twine district sigana na 8 twine amashaza of course gakwingura 200 twine ndembo ezitwa propose ngire neziriyo nzikora endembo 11 wagita hona Kampala konka egombora town council hono kwetwine yawo abembizi in fact batugizire ngo kutaragwa mu karuke 2026 nza kuba twine abantu abakutunga sente za government bo mushara na allowance miliyoni nk'ishatu abantu miliyoni 3 kubane bembera abantu miliyoni 8 noreba ngo abantu bingi ku ndabizo muramwogo araho mwana wanyuma muhita simu Steven yansinikira kibaro cyo nza kucuma bwanyimaho abenageragerana sa Uganda hamwe na Kenya so nho turatamana mingi erizoba mu studios nyino mwami nwagaba Moses Ntwega akashare no pleader Moses barigire kuhereza baroyo kubaro ya government state attorney icaje kikurabireho narakafunze nuko kakutambukira wito kucuruhura abana ko mu gutakwitegereza bajya ngo bakwasa kafunze mbwenu nyuka savinga kahereza government mbona kubanje government kahereza kandi nayo kurra tabambinga mungana tinkuri wangu nkiniza kuteganisa ngo hatu mu government garike mbereza kandi ninye nayigiriyo namenyera gubunka nijyaki nkani ngumayo we nabakuzayo nimbendeze mici konkanyo kambe nikorera jank so hando rije hand steady nanye ninkusi ya president myaka nshanjura mwenda mazima twena tugira hatina kumanya waragisiya so wara wahikaho hakiri tata yemi akashanjura mukaga wande riyo natobana yo wanje ni kinana na mushanju muno murya cyuko murya cyuko ni kisikariyo obusinge bwa movement shana so tukurusiya president kusimya akashanjura mwema nabakore mikoro nibe bari bayato umuntu twakubakoze re nebirungi byakozere bazima okushabuza nawe kibe kitagwire that is true Pore Oriyo umuntu wawe nkareba best man wa president bariyo mu white ukahurot kandi mushogo maze yakire bana bagira bagenzi bangi abo ni bakire Boaz na nyama ne beta mu yana npiga maze ntabatse president wetu Museveni kusemya gacana na mwenda kandi reflexive omukyara wo mama Janet
akawaza kushanga umuntu singa kashaka n'amagezi kaga musebe na game kosi umukazi nabatera umukono gw'amani na family yo engineer ko mwana mkuru na wako akiriwe cyo kureba mu shekina bageze bintu abana umwana kwa mpaka wamuretamu kwa tarabira umwana mulungi akaba first born mulungi akaba first born wa Uganda umuzigijo w'uburyo ubona kabe nateganya si shobonka agiro kuyaba but you can see his excellency the president namwe simsana best man kandi chin ukareya mutsa best man omchara we nangwa tara mchele best man akamutwangu next man umuntu wako mugaraka ela hambo amana na no mchara we cyane ya mcha next woman actually abangega bona bare bro tebe bitenso mbyenye biri kandi we no bange urare bro mwana wa best man we shibuka turakire ibirijo konka of course his excellency the president I'm very sure that they can statement and the statement ukaburi y'ubuginyi ukaburi y'ubuginyi iyo gwinchi no nyura politics Museveni general Museveni kaina byaje no mushaka bakiruda fina bandi kataraho kide ba best man abweza ka troubles ekike sakana sirika message ngo batwiga bakiriyoko na munyana wanjoko babanye ku next president noha nije no musikenera ko bari munonga pore katwire nategatekera enare mukongati ndukira kumwashira ku rugo MK movement asimu Edward na ibembere myezo ya enare mu murisanga asimu twakwakira webare Boaz nienda kubanza kutabarisha bagenzi banjye n'abatwurikize kandi nshabe abatwurikize ngo tejya amatu tombe kihanga gitu Uganda sanga tamukanso muri yo turye mwene physical plan munonga no kusinje arota mukanso yakazute ine physical plan kumukane bombeka nukoko ni nicyo cyatureta okay John ari umwana wanje nakundara cyumwemba mwita mukomboza Robin because we was Sky TV na Radio 5 nakora Obuhango ajya tumusongora banje ugwe Ada na umugurusu wanje Fred Kagoro kurga kasese program yo Obuhango tadiriga kasese radio yanyine kari kubundi muno we bari muno nitangira na abantu bona na Gotv TV n'abandi nani ndiga karengo muri Nyamusozi omumaka ko musija umuzeyi uzara twatugire kwinjirwa na mwana wanje restaurant Edson Kashweta kuri kanyincha tujya mu wedding ye umuntu utsambagure mukoro yagenda kubundi muno kunka nasangayo abantu bariga abantu nomamba jeta kunyoro tinkuma nyimwe mbukora muto chegegwa jeta kunyoro mbona ntima ibachi so abanywa hari abaguruso kuba mjono Freddy na abandi bakira kurora onankenu shoyenu bagira mfati abasara bari Antonio no kujya kurara kunka bagira no bajya kusera habagirora ya Antonio kandi on a special note nanyo nienda kuendeza amazaro marungi agataka kikire aga president Museveni abo kuba tugale mazima mu president Museveni takumanya obuyazarwa 2015 tubarabisirire busera ohireho bakazoba mu byazaririwe mu kandi no mukoro gwa kiro cyenu abagupangire basoko bagupangire kubi ikigendero cyago cyo kitari cya birthday konka president nahya emyaka 2015 omwaka gwe 2017 hari kinone girls secondary school mu Rwampara president Museveni na familia ye hamukuru gwabegwe bembirwe Bishop Fred Sheldon Mwesigwa baki hayo baptism kadie ibarayo baptism yes yabene yoreka ngo akabatizibwa ubero 15 kwa 8 August 15th urukumu rwenda ana na 8 when he was 1 month akana baro kwezi kumwe kwica emyaka so chikumanyisa ngo kandi nabo na habunanke hakalo date of birth habaru hejo yana na 8 ekana yoreka ngo date of birth ibalese abayizire kumubatiza bakabiri 15 kwezi kwa mwenda kandi mukuru ejo nakatwire 2021
atakagira uwo mutabani akakora umukuru gagade igongo na 2022 na 2022 ngakora twalya 15 abatobe beija ba Toyota ba nabanda batabane bakangwaje bahi so hati gwebiro mwenda gumu gwebiro munana nuso tugunu bayenda kugura kukiriza konka amakuru aganatungaho gayoreka ngo umukoro gunu gwino buzari bica na birthday n'umukoro gwawe ni si kandi bigenderwa byago ndujya kumanywa gwaho ohireho nayo no gwa hajate uzeyi yes no gwawe ni si gwino attachment inche na birthday ya president in manywa kandi official 15th of September 1944 so mbo n'icyo bare cyango no kugira ngo je no Museveni agaraka isinde gumirana na mukaga nicyo cyakiri ikibaro cyerizo tinka twamanyire byaragaye how knows better kandi umuntu ahora mwagira ngo uko muri dogo narga sanga mama sanga woman MP wa Kiruhura none wajevansi akari town clerk wasanga kunko mpulire hano haloho mu advertising okugambira mu bantu especially man urujungu umukazi w'ubutaboneza obwa parliament n'ekitandika ekigambo government aided school kaba rutaro akana cyeta school government aid or aid something obuyashikire bakamukiza man yagira that one so ni saba ngo nawe ngume mu cooperating umukoro yo kwega kugambo urujungu no kugambira abantu nebaremo ayitshobye sizo urujungu mukarwegaga Presidenti ya president jona bana bembeze bakore na Edward kore mu kwa hano agaragaye kore no akikoti akikoti yani how kunsharingire ji topic asimu Steven ya sinjaraho a few figures yangira ngo icyo kurebera ngo Kenya ihangere gutsinga Obuhango na nabandi bine Endembo ina 4 cities. Yes, 4 cities. Nairobi, Nakuru, Kisumu na Mombasa. 4. Beine MPs on parliament bakweta lowa MPs bibiri abina mwenda na ba senator anana mushanjo. In fact Nairobi yona kuko kwingana Nairobi takwingana kamere mu nkebe naresha. Beine governor I think na senator. Then hatabuza asimu Steven yanabuza ngo itwentu baratuta nibinje byandika nisa kushumba bwanyu so gatagarukaho umcyaturita murese ihangare abantu 108 dishiksigana na 8 endembo 10 ze proposed nizo gukora MP zitana abana mwenda iki government ni mbambo ntujibasa umbye sente tutakaribira yani ikora icyo kubaza cyabyona no kumanya ngo ibitongore byabihereza abantu mirimo ebingi tukaragaho ibitongore byabihereza abantu mirimo ebingi tukaragaho atunureba abajungu President Museveni kuyizira cyane na mukaga ijane nkora batandukana za barter trade arho wakakigambira apa abo yongera iraka arho biyija rubindi kaba ndi mwana muto ndi primary eja ayizire kureba umugenzi nyabihemu uko batugizire twirukanga kureba inyonyi uko gushaka kanyonyi yatsaga twuruga ishomero uko batujyana President Museveni ngo yabayize kureba nyabihemu munywano yayize kumureba ngo barundane bicuri n'ibihimba ngo akataya ya Amerika yashanga binenja ngo mu Uganda byukuriya bukabiri bingi so janka turundane bicuri n'ibihimba ngo twine sente $1 yo gure bitwenda ku Amerika mwene ngwita abajungu tubahereze bicuri n'ibihimba uba tweza transformer z'amashanyarazi barter trade hati kutwagiye kuri inkuru zo mu mwaka kwa 19 abajungu batutaha munonga twazo muzi bakweta structural adjustment programs SAPS
aho naho yizire the privatization divestiture ngwe bintu bya government ite kubasa kushura ngiyo ne kuruko kutegeka konka nkonga te kumanya kulisa ngandi yalisa te kweshera ngandi kweshera te kam nari yakamate kujemura ngandi yakamate kujemura ngute kuma kuhinga nari yagemura te kuma kubara yahinga te kubagara ngandi kuma kusharura kamuna yasharura ngute kumanya kwanuka no kwanda no kutoma bitara na kutwara umukatari nari kongera umutindo so hija campaign yo kujya bya government tebukora hate bitongore babitahirira imbu yo kuhunduza babuguza bajumirira munebye bajya kubyara tebukora na za banka izibabiri mbiya mu sente bari mu chaka nazo bajya kuzikora nke sente tabarazigarire bajya mu kamasho banka tebukora kandi bahadika ko mu kitabo kamasarisi ushanga ngo bakazo mu banka this time we also raid the local bank. We ordered the bank manager to give us as much money as we could carry. We loaded with cash and guns. We retreated back to our bases, having traveled over 160 miles. Unique page 162 master seed. Origin. Yeah. Hata bagira mu banka bakaye se kuba cyabajya mu banka tuzikora mago kandi zibihire to barazigarire. So baguza ngo bakatero currency reform so currency reform keta kongera sente mu banka ikini ya abantu sente bakakwata liquid cash ya buryo kimwe cyakashatu cya buryo bakitwa yukanyangu bakamba terereza mu currency reform nyangu bakamba terereza currency reform utsigaze sente zina makuru ikabaho kandi mu cyamushanje nyine njye kandi bwambere kuwa birugendo n'umutwara basharaho ziribi izo banza bazo kwaka sigara shingigana bakeza biyaho shiringi ashaka bakwanjanje so ubwo mutwaro bakamashinje njanje wa miliyoni kashanje yaguruka eri tumwe cyakashatu batsigaza wacenga ejo NRM iturugambo ejeje government that is 1987 kinane ndamushaje kwa katanu nyine mnyanya zakaza rwo birogo tata ya mweta kihanso so nyine wachirebe hata ndamusaka tata kamuto kihanso wakaza ngomba hansa sente so bayakire tongore byone bya government bagira ki babuze bakuratire hururu yo mujungu hamwe no bweri mwubwa biri mu Uganda ngimbi yo kukunduza bo bagira ki babuze hatwaheze kubugusa hato munya Uganda bamutera amashomero ngo ashome ikico government ekikoze cyo kushomeza abana n'abantu bakuru nakina abana abantu bona bashomere generere richo serevuza zaidi konke byo gukora byagira ki yabura hati industry yasigire ne koraje sana ni ibyo butegeki namwe gato watu buzo mu studio moti uno ukore uza kushaka ugo nakora mu byo butegeki wakora toto no ukore nawe ni ibyo butegeki rero wakora toto no ukore nawe ni ibyo butegeki kunkamwe nukanye wambuza nanye nubwo mbirigiremo tinkora mu byo butegeki kunka tinga basa kubyakana kandi niwe ushaka kuro mu byo butegeki tikumanya nabanda bari yanake nyuma ya za kamera yabana boneka so waza kwetegereza industry twine ekiri kubasa kutangura umwihanga ni ibyo butegeki akwe zindi zikagwa ezindi zikagwa okura ba producing za pamba hari za rent marketing body Nyanza textile industries abo kamba kora za emyenda kuko emyenda yaje umwani coffee marketing body abantu bakasiba ingirwani abantu bakusharura abandi nabagwanuka abandi bagutransportinga igemirimo yona babuhamo yagera ki yawo imwe bagitagwe byo butegeki kandi imwe bayikwasa n'ibindi bintu Uganda Transport Company bakayita companies nyingi kama 5 ezabizi companies za government Uganda Hotels manya Uganda Railways babambure byoma wabakwire byoma akabikora mu misamara akagiguza kya mu sentence hatu no minister wagiraga rimwe kakabamburu gutubiga rimwe akiya mu byoma bye akagenda akabuguza
akakora n'umusamari n'ibindi akabiguza n'imiterihingwa atundi minister ukano unageza kutungura ahamyaka mikuru y'icyo myaka mikuru y'icyo so hatoreba okubihana toko basa kwenda industries yanga ukajya no kuhereza abana biyanga ki Uganda Direct Corporation bakagibuza shinge ki shiringiyo direct ngwite kureta se hashinyoka nyango mwana bamutako mwishomero yagwa no utako kuki ubwo no muyo mushomero ndabona bamubuza so logic yeji government eyebyentasi hati ya withdrawn yayiruka nuri na hati batakigura inyunyu examine yateyeho batakigura inyunyu Uganda Airlines urabantu baje gusa ngo bajya Uganda onashibashye cyangwa n'abajungu abizira kutugambira ngo tongore tuguze n'inyunyu tuziguze bo bakabine British Airways urabona ngo giguze British Airways konka bya Uganda batahirira abindi bagiye guza economics zo kugira ngo kiguzane w'ikigura so hata muheru emirimo yagera ki yaba hata emirimo kuyabuziri hatazamo element ndijo government mane yishura imyaka 5 hatkantangira yakenda mukaga nibenda kaguru abantu babatungira imirimo omuhereza bazabuye oyina abantu wasigera wakoso bwa agency bona bajuko n'abarundi imirimo bahurana oyina babagwa ndekishaka n'abana babona bishukuru babo bona bajuko nabona bahurana uyu mwe naronde imirimo so bajya ngwene ekitongwe cy'igihugu tegeki ubundi kitwine kandi we cannot resolve it tukakwatia ngagiti yo tukaruguza kunyora bina birabuze tushi government yo kwenera ibitwe byangire na state house na government y'Uganda yitumujiguza to privatizing so hade no batekwa kukanyisa America amagombora no kireba constituencies districts cities na cities n'ebindi byanga batekwa kubukanyisa ahako kwenda kutonderaho abako bahagira emermo abo kubetongwe bakwemba basindika ngo bakoreyo bakabihenda yes imwe aba MKN mucera kugira ngo muza kwa mutakwenda sente zihanga kuzinaganaga first twine ba ministers cyana na babiri iyo speaker kongeza yo parliament ngo bona tina yaba nichukwata kugira ngo twine government mpango eti yabara mnonga mwana wanje Boaz kambaze nsime no yayazo mu economics of course yazo privatization n'ibindi ngo kamusima aba contribution yo byari ekindi nyenda kugambira abantu abajana batereba nicyo kubanza was it last week ukobora na kechi yagambira ukitinsa general kidotafiri one of the senior minister and the foreign assistant n'umuntu wagira mushaka na muzeye ukora settlement yagambire yagira ngo government actually kana gamba a size of parliament member of parliament akana criticize kana criticizing kashigamba munonga nyai I think you saw it Jono kachireba niyo akaja mutachenda kuprovinga kugambira mu parliament ngo bakuba nabagamba nabatagamba mbe and oyishe no wenka baeza kumsinga ayashabirishaza akashabi bakicira bakamucreating rumurka bageta constituency so now nyawe think teka royera ngo parliament ogira bayimbazo parliament benje mu parliament ngo njibasa kuyamba munonga service delivery and after all wale ba ministers of parliament bakoze most of the members of parliament and what parties in parliament kuchika I think it ugamba twagaga mu kuyamba zo parliament because by members of parliament ni ekindi no creating ministries and actually me I don't support it ni ntekateka nambuni to mwe ngano of course rero uri protest wachiga bakwimaka rubura bengi atwagira ngo nabaga president atkatwire pole karamze naba president wega gira kubanza kora no kimanyi parliament ni kichendeze na cabinet ministerial posts razo ni kichendeze actually wano gamba GDP ya Kenya wano compare nga GDP ya Kenya hamwe ya Uganda unkuishe
na ministers ba Kenya bange you know 20 what Banki 10 tabiri na babiri I think figures yom tubakwingura na batanu tubakwingura GDP yabo iriya irukusinga yite sibine sende bona bagayiga true yitwa GDP teri hanze wajwe kwirenga niya kongatu ne cabinet ministers bangaye 82 ni aribe sometime baka bayizere ngo bagayite government departments zimbabazi gate I don't know how each handle it niyane cyo kike cyabaremerera bazigita abamwe baje kuforumurumo hatika bara forumurumo baza kubataka yabandi ndako cyaremerera government konka ni nyara kugamura abantu abageni batereba to me okushangene for example after like cities now mbara city now no mango mbara stay kuyana mata stay tukatonga sente zo kurwaninga stay tukastungira na hati no mango hata obwire wingi bachikora municipality bachikora buri municipality paka funding echirinke ya yes sente tukastungira za stay zo kuranga stay town this town boards the is what ku getting Town councils no maana bo bataka tungira funding operational gundi yes operational fund bataka tungira sentezo so ibizo bimwe mu municipality yes hata mukabufurura mwabire to hata urangwa ukabona wasi hata wari wari nengoto za municipality zukoro ashwa ari mukuru tino rwa ifaka teta ha ndurabiro hisha sana nyina ngo ngena rero urwo kuza ngo rubiye awakika muri akoka no shot ni ngorwa nkai ni ngorwa kikoto witu urwo gachaza rozanga ikoto muka tubitibire ntans hakari nyebuza ngita bagira mu stay tamango twakoze mu twaza kutunga benefits za stizere poro kotura abantu benyine bashabire mbarra kwe basite n'abandi of course abantu abashabire Joni kana kutunga abashabire mbarra kubasite nimbasa kubaina yembarimo konko kuri echabe tinteremu aiso tugaba nimanya stayisha tuga benefits ngabantu bakwaye pafero must kunganye utinga zile birapto nawo emyaka masiyate sik gutuma gwakashatu tinga tiskabero tinga zile ekindi wagamba stiz actually nani myself actually ni nyushika tukabatire mu radio obakanyine jonogo tukatugamba kintu cya stiz okubikumene mwana okubikumene namaska banza kubikum faida raba masaka bagera bata petition babahereza ba masaka for marketarum konkanyo nabo still ngata kwagira stiz nyingi ngata kozagira akora nabo stiz zaba nyingi nzubura vali mwatinka kabari hata kakabari ngogeste reba na kasongora ngogeste reba footpotro amana neheje ya rumoyiro ne hoyima na akuyanga umoyire mu oyiro kandi so bakabashimiye kwani mahereza hoyima footpotro bagerera nambara bagerera mbara bagereza kabare bagerera hata mbara badigeno state no so at number it mageta regional state at kabara za ujete because na wana wa Germany because na bakaje baheza na magenda ngwetandike actually ndebere magezi last week area for parliament minister wa local yes na shabak parliament wa approve the state and fija kai bakumina de tabayine sede tabakakiza ngwetandike konka all in vain it create no pressure y'abantu and no mais access the president uro wengi nakira ku sympathizing n'abantu bakwenda hati takabaga idinga kabore ka manya we president abo muzeye umucovid kaya batwereke cyo gukora akakoresa na mani tukakora hati ekiro bada kuba kigambaho hati president abo muzeye umucovid ejo freedom y'abantu kataragire kashi kakubuza actually ntwiga ya kigambaje ya tamukintu cya protex manyata urode kwara abemendishu turi bagende bakujya kumaka runo bijya kamwe hati da buri baba teleste yitu
no toba nguseke jamweru nza toba wekabanza kubura yabura nangwa yanga no signinga you refuse to sign yanga twazo abayembazo parliament baza gukora campaign bampaka batina gwatsi kuba kwatakishazire finally bamuzo mu maraka twagamba ntore state finally yargo ikize ya signinga sezagata hata now mbara state yitu we have 3 MPs Rinerka rewa nosi Rita Rita wa umucyara na mwine mpaka Kashare yaberiona de mbarayona na yariyo bangayi Churuhure ni 12 Ajonga hata buri bangayi Bagitegere so really nyonkanye to me abantu MPs aba mbashatu mbara Bani kanko buzi kashara kuri ate ka stage yagira member of parliament omwe first of all ba members of parliament bona nuba kwari maza kushaka sente zaka izo musite because umuntu mugabo no kora ki they have only 4 main faction of members of parliament torebere rukara nagamba munonga mwene mpaka nagamba munonga Rita nagamba nyoka ni mbaramba gamba burizo nyoka atakaye bagamba bwiro wingi no cyakure mpaka nagamba ari umucyiko na cyarenga committees reba sino rukara naho nagamba ko parliament nagamba ngo bate sente aya neba sino Rita rukara gaba mirumanye guko kurege cy'ikugambo nibakira gamba bashona heru bagenda batega bamahure babugana bagira batabagamba rukara na heru rukara na heru so na heru no mu yage basta bimbuza yo ni gamba banja ba Joni yanyamuki ori ni vein Joni yanyamuki bayebazo parliament bene emirumu eji ena yonga bakategereza nanga samutamuza abantu babagambira so they don't have to be that nangenda koreka hat twine stem ate sente nusu kujazona nizakai nizasti tikuza revision nizakasti wakategereza so anani koreka tutakwira member of parliament omwe takumara akawasa takabasa kumara Edward Yes, Boaz. Sanga ni muri town council namwe ni muracho kushabishaza kungate kisubicuruho Twatandike ntwenanya bushoso tukacuri bwera bakagara no kisubicu barashanye bakabe umukoro gwa sanga tabe turi wabo MP omwe wakajira ati I thank you the president for fighting this vice versa homosexuality vice versa Jono ka katerege ngajono gyo bintu byacyuhura jono ryicyo muto pore mundabura namaya bagumwe barunda bindi barunda amagizi barunda abembe baruma amagizi so Edward ndekere nzagambira kumara cyo kushabishaza kungate kizubu cyo mutagarashabera na MP orho nargo side zo wani nundi roma uri kumwenda kumwesimba nargo side zo wani because umuntu wasanga umuntu wakanyarira so hata ishaza no mwakurusha abantu zagaruka mu Rwanda but to the bigger question isantu yebuza no horomna no kiroti abantu abo kuba bingi bagambira inshonga zitu zakuru webare Boaz ecyo kubanza cyabiona nyewe nko muntu ni nyikirizana no kutekaho administrative units zindi zaba nizukuratira ibyo ebiryo mu mateka ebiryo mu mateka ni biye twabantu tonda ho let's say district ine bintu bishimiye ko ni kuratira icyo kubanza no guhanga umwanya structure yo mwanya district ni ingana ki icya kabiri population icya kashatu nemisho ndasi ya district so ebintu ebyo bishatu binanangwe binagamba byabana bitumara okukakasa ngo umwanya gubyine nibiyemarira population y'abantu ni nyingi ubuhereza ahiba bene mu butungera habuzire habire hake ni ntekateka ngo icyo kishikire okutekaho umwanya gwo gwemeza okutekaho gundo umwanya gwo gwemeza nawe obuzuba butuyine hati tinkumanye kutwashikira districts town councils na constituencies nizubaho
aha floor ya parliament aha political rallies aha abantu bahangwa big men babiri babugana bareba ngo kishikire bakikuriyetinga ekindi nanka narwana na nanka okumara ho butabangu kogo reka twikirize kahunda torowe no gatorowe katwikirize tayigwa ya Rwanda munonga na genesiyo bagende nayo bombora za bibiri nece cyeka kisigare kityo aho no hutwaye katugere ngo ebyo tubyo biroho okutonda administrative units zindi kikabiri kitinesho now Boaz government ya Uganda ko kuba netekaho district season nezindi be kwasa ngo ntongera ubuhereza abantu nyenda ngo nkubere realistic ngo central government neshoza more than 2 billion umukushashora imishoro na wages za district emshara naza ku budget ya district yetu baheze kugishoza konga more than 1.5 billion zibeneza kushashora abakozi abakiruhu izo nizo kukoza nizo bari mu offices abareberaho mwishomero now warebe sente zikusigara zirizo kuteka mu service delivery mu marwaro nabiha kushanga ngo okutondaho districts nabiha tikiyambere muntu wahansi ecya kabiri ni bwanyuma kutweza kuzitondaho esente tizuru because tushimye kwa tureba ibintu bishaka zaba ecyo kubanza ni esente zuruho zo financing umwanya wo ecya kabiri kutwagutekaho tuyinitaka tuyine capital kumara tuyine social capital abakozi bo baruho abarokorofide kiri kumara za gukora imirimo y'icyo atekaho nicyo cyo kureba government neremerwa ne tekaho district ekeza kugitekaho district running town councils tine town clerks parish chiefs batari abo kuba no kuronda abantu abo ko mu offices na yino procedure kandi procedure yo taraze utakatungire nemishara owitu akayanja nkegombora na rishere izichukurwa kawo tingumanye kibano Itakwe. izichukurwa kawo wa district nuwari kukurira no sub county chief no sub county chief twazo myaka ninjira nke shatu yenati bazihereze yes izibihireho now hatuno bareba dayere meje yituru ntwebuza ngo okumara hebi byona tukakora icyo kubanza ninjira ngo government ya Uganda yaza kusimyaga 80 ko se ndukagire yindumu ekyekozere omukutekaho abebembezi aberi kwetenga gukora nabo abaruhunu bamara okusya government eje hikwenda ngwebe abo okongera creatinga obuherezo bwo kugamba no kwenda kongera abakozi na no kongera political offices kor kwija wabyamibega wataha ati ubo wamani hatubaronda mbushato gwe akahereza space link space tero tukoreki tugikuriyeting space bo yuba MP ninga oba kansara ninga bachema na RCC konga bwanyuma yo kubecho yizera ho nabandi abakoze bari tekiniko aba government etar ready kandi ku financinga konga abantu babutosha bo buhereza tuko bantu guteka ticera bo bamanye ngo buhereza tubako butumwa now abantu babutosha ntibakimanye ngo buhereza tubako butumwa kandi tibino shonga nacyo government kwihereho umushoro gumutwe yayereka abantu ngo numbasa kuba habwanya abo kwa twine sente yawe turi kutwara direct okurga hariyo ekikumanyisa ngwiwe so government kuteza abantu mutwe kashinanye umuntu tinkuteza government umutwe abo kwa tekunyaho direct bure ko abantu kwe bahaye sente zabo babanje buhereza direct kifuba abo kwa sente zanje nari kibatuntuza ninga kibatuntuza no muntu akizahirwa rarwira remero abo kwa sente zanje muzitwire
kunkata umuntu yashaka kashangi obujanja butaro kashanga umbazo butaro nata John tayini cyakubanje kabye ebintu bino wanda kubyitegereza no bereba nko mushomi no bereba nko munyabutegeki no bereba nko umuntu wabutosha waza kuyamusense kikiri iwe bari mu hati uko bazoga muri arere ganje MP wito mu cyaro churura tisoko rigaya gukora no kuswera ibya churura nga woman MP wito mureke namurga orere kumwanzo je hati nyenda kutanikana na statement yabanza kusomea Pan Africanist basimwa kandi statement ejo erimo bituri bingi hati na yoba mu devolution ya Kenya counties ana na musanzu ezo budget ya county emwe ne coveringa districts nkaitano za Greater Busheye bari bine federal yes tubarazisaziremu konka nemwe kandi nemwe mpango ine na budget bina regional parliaments ba MCAs so another go bine federal yes na America Kenya is structured umulingo nganda zayo because you see African politics rotate around the thing system no so kuja district ngakasese okasanga halumu tribes isatu nikikugumira kuja Kenya okaja nka Kisumu yano gambaho okasangayo a whole sub county etali abaluo nikikugumira okuja Garissa na Mandera kuri border na Somalia okasanga abantu abatali nkaba bakusana abasalama amina na Somali ini now nikimanyisa ngo naro muri Rift Valley yes okashanga abatali bakare ekakabiri Kenya bino rurimi dumo rukubagita Kiswahili omuntu wakiambuka onte omuntu wa Kilifi omuntu wa Nakuru omuntu wa Busia hanu na sokora mukyondi na soko musaba maize Boaz to sokusaba mukara moja maize bo akatwire to sokusaba musebei mwana wanje omwakali sebei yabuzi yaje omukaduka yagera ati nyenda kwete hatu akanaenda kwete hatu mukazi yatere ndube cyaro cyona cyatweka njabo atumfida yasaba kwete ni bibi bya soni byabakazi hatu yeye musida akara akasasora kasheba yasaba kwete uko wakwete kuri ikintu muno sedi predwa so hata simwene kumanya ngo ni cyanguha omuntu kugira senate wo kurepresentinga yitwe nka kiyambu kugira omuntu omuritororo wakugira tano haloja kwa dola haluha bateso yitwe nito abateso bitwenda abitu nico kororo mu Uganda twine constituency emwe tekufitinga hapeji hat constituency ya honorable Boaz state minister no west Budama no south central Budama hat tusokuka it is west south Budama central but sada sazire matter central ter south area state minister for defense very good nicho korora concern for instance hali sinje a district temwe Gombora ziri muri 5 nemwe ba MPs mukaga hano kuboja korora nkahagureta toro iwo kuruga kamwenje katunga district negira mutwe twenda kwihagora toro ubwiya bukemuze bitunga yisaza rimwe yakitabwena na rimwe mutwende yika cyenzo yatunga district L1 it was one sub county the biggest sub county by then chegego agira mutwe twenda kwesaraho ito tutaha tutalo mwenje ito tulicyaka inyumuru mwenje now ebyo kubo bigita no tekwa kusanga mu confusion yeyitu nakabarore yasibwire beho bunyanga na ibeho bunyanga of course na sito biyizira hatkabarore yagumira boraje isazera boraje ndio korana district hata ebyo tuso kwiciriza kugira ngo ogire a whole big place ngo ogire mu mwebembezo omwe habo kuba African politics kugira ngo wanje ali president obebe na soma cabinet akagira ati maziro bwira bwingi nkora cabinet ati nitekereza ngo I have included everyone atohire huna akole nsobi abantu banje bakasese nabebwa atari mwana wanje Godfrey Kabyanga akari meya wito movement atakagira movement of course akari movement akidam 2011 kandi nyina rumi omusinga echo nacho simbi yes so akari mufudisi akari gutwa mu 2011 yadira tali umuntu wanje
cabinet nongwera musere ko kumuramutamu ahabwaki habukuba kiyongorero mu cabinet akatalumu kibanzanga oyabe amazire kuruka kasesa gire bundu buryo omurobanya ombuyendera bamusingire omukaba na utalumu hati yagira ati muteko kutamugu habukuba kasese nyine abantu banje kandi bamba ko miliyoni now badeni obwebembezi wingi netuwenda ansa eringwe netuwendera ki ekituwendere cyo kubanza nuwiha pressure pango muno ha central government hata abantu beitu esaha zino bari mu kalitango no kwitara ne RCC wegombora nabagira ngo ulemerwe nojya ko bagapa msebe RCC oka msebe ro bakwitara datinga basite ande atabambara gwego ugatwasi mtoma atinga bayisaza gwego ngwebare atabare mero bibembezo bawe hati bagira ngo RCC ngutokorara barara bahiga RCC bambi bicha byambuzi tene kwatso tene budget ene ka pichi ene umsara gumtwara sitona mwenda osanga abantu mubabwira mbenda kwita ngo agusite muharemereje ngo ngude za marara ngukasasiro ngukachebezi ngukachebezi ngakungukarize mwebebezi ngukachebezi ngwana hato hura bakatwire bari mukurato ngo anspenda kurete gudumeya emyaka 5 baneho president iwe toine so hati won bishop we gurukuri hata ichi echo ngainaremu na leadership ya Museveni hata mtu watu mukamfata so hata yote manipulation ili oza kachira manipulation ma politics manipulation Trump been adira to making America great again. He was manipulating people's mind. Nanga we have been adira yes you can do what? But John, mukatora gani sa fundamental change. Kandi fundamental change to kujirora. Iyo chirana mkaga vita hamu yo ukano haridio, ukano TV. Fundamental change ni yeyo. Kwa ino hara tumunamo. Hat fundamental change ni yeyo. Now number 2. Kuborora kosi kuja administration ya bitu mwagamba hati ka parliament yo ninjira ngo abantu baje kwasiza busa because parliament budget ya parliament ya bw'abantu ebere around 680 billion less than 1 trillion esente zigiro parish kandi bakabe no kumbeka yes esente zigiro parish buri bakabe no 488 hata bayongeza because babe no kumbeka sente zigire on parish development zigiro mbantu bitu kamru 1 trillion zero parliament so sente zikwiba mu 9.8 trillion parliament yo netwara 600 now esente zikusasura abakozi ba government abantu bona zile around 6 trillion kubo gaitaho nebindi bitongole na ba politicians na motoka zabo na judiciary nachi government yona 9 trillion as kumara have cost of governance and administration 9 trillion sende est kumara ntushashura abakozi ba government yes ntubagorere motoka ntubatera amashita kubareberera ngo babije yes ne trillion mwenda that is World Bank katwa kazinga that is for what upaya trillion mwenda uducha trillion mwenda ezo mtu collecting around 19 to 20 nzoro ara ezindi mwenda zigaruka mu kusasura amabanza hatusugaza kwinda ezo kujya mu development hina niyo development expense noteko garuka mu mabanza nondo takwenda ogo yabena asima his excellency for the vice versa will stay here why when let me tell you about the vice versa when DPP ajirato police mwenye nesereze omusango gona oburumva vice versa ya homosexuality mubanze munetere for peruzo hano no sanctioning eto tumanisa nichemanisa ku government akasente kali yako mtungu lekenda last year chikwenda kwiruka nacho privatization ya nugu Moses Nwagabe yanagambaho obwiro ehabache aba justification yabere roho abakubo omuntu kubiza hano akagamba habwachi privatization ko kuyasisire bintu atahiye sayide omuntu nakore kisano ngihanga rukakore so byamana going the privatization way konka tukatwine mismanagement eyahiguru muno tukatwine competence ya staff ababe balo ine valid point kugira ngo mukamba so kuruhunduza ikikandi kisoboka konka monopoly ahandi ho aho kusangi hanga riri mu business biri beta just imagine
ngo nanka yanagamba ha basi bakana bazeta za UTC katugire ngo UTC niyero ngo basi zona na taxi ngo zona za gavumenti iriyare nikimanyisa ngo iwe wakubere utakugura taxi yawe ukagita rugudere wakamwini nikimanyisa ngo leo bebe yagira takuguzire basi ya global akagitaho nikimanyisa ngo Allen Kagena tiyakuguzire basi ya Tausi akagita rugudo nikimanyisa ngo hata echo nikimanyisa ngo no wa down seizinga opportunities za abantu economic opportunities za abantu okusuburamu and I think government haliyecho ekakora kurungi patire kugira ngo government egere kuyakora kuki konka abanya Uganda mwekore ibintu bya Bobare muno borekere John basi za Tausi nza Allen Kagena bari Kagena n'ibindi mu Uganda yino manyo nabuze ukumanya ukumana arika kasesi iyo gamba basi za Kagena tutareke kuzitemba ocheriro go Allen narika kasesi Allen Kagena ngam amukamata Tausi abanyacurura njate cyo gukora mwakimanye ngo ngana umuntu hotel kushangwa hotel nungi neka ya Crescent Hotel gere shangwa kamukuzi mbarara hotel gine kuterebera mu program y'Eishengyero rwa 5 ukorwa shaze nyine 3 mpaka 5 z'ekiro eka ya Crescent Hotel ne shangwa mbarara kamukuzi ashongena na Divine Mercy Hospital Arbutor warwe bukono kuza ushimwe bakwinero buhereza burungi burimo buraro gardens aho kore mukoro ya bulikika conference hall bare mu bikunywa ibyo murembo gwa hatinga coffee cocktail mocktail milkshakes kandi bine na restaurant yo murembe aho bakwinire chance cya mushana hamwe na cyacuro kandi aho naho kugerayo ubuhereza bwa restaurant no ba borho nko muri ngo kushemeza ba customer bitu borsande tukureti live band tandukana shayi 12 zo mwabazi mpaka shaha 5 z'icuro ukwenda kumenya gukiraho ebya ekaya Crescent Hotel abakutereza cyayinungi mu program y'Eishengyero na ibyo kunyweraho kugenderaho n'ebirungi noza kubatera resumu ya 0 mushanju ina emwe ina ibirumwenda mushanju mukaga na 0 mushanju mukaga munana ina 0 mushanju mukaga munana ina ishatu ina ibirumnana ekaya Crescent Hotel no muri mukaye nyine Moses no now wareba government itwine Obuhango bwayo nana in umushoro gutukurundana okarya amabanja gutwini okarya World Bank kutwako buyandi urugendo runtu rugumza ta umyaka 10 imyaka 20 imyaka 3 kwisha how shall we manage going forward ate icyo kubaza championa tubanze tumanye tutakagira mu World Bank akakwata kariya gavumenti no munya Uganda nakaya ukashoma modes of nutrition uzishwa nira tuine symbiotic mode of nutrition inkoraga na kugoba mu kangoba ejo ne symbiotic tuine parasitic nyo kuba nyana kunyunyuta yokomo wacheva tuine saprophytic ako kanya wakaje feeding on dead things that's saprophytic scavenging wachireba tuine holozoic kamera kona ukataye byo kurya akanyamishwa bageta moiba konge itoro richi tukakimera then digestion etanchiro so modes of nutrition nazgo penga ni kugenda n'isho abanya Uganda na government yabo akakwate kakabire kari symbiotic ngobamu ngobemu mpwera symbiotic mode of nutrition government kweranyi hosente na nyoma shita mbona kanyuma zuna hatingeze n'ingendo ndingwa nyura mashita kimwe cya gatano cy'amashita gin kunywa no kimwe cya gatano 2000 aho tuvu reka ita ne kuboga ryo mushoro so kunywa amashita gin twari kuri umutware na n'uboga ryo mushoro ngo yaga 20 mutwaro 8
muri kwe wanya umushoro gw'umutwaro 8 mbere zo buhereza hateje niyo kubiriri symbiotic relationship idea governments ziba relevant zabandi zakira rero zikagaruza abo government eshimo principle ya government yakora abantu bageta surplus ngege twabika na government neshaji of course ntumangu tubishagire hakwa shaji surplus neshaji nugiho mu kitari hatko kawashaga bana binenjaji byono kabyo mutwaro kabigendo kabiguza ya noburo y'abane bicuri hato kagera ngo ejo neshaji none biha sometimes government neshikora ugati kigumuservice ejeten shaji batwara tum kitara kihanga now atko fite ko mu kitara kihanga umushoro bayiza gurundana ekibuzo kimu nugugaruka nari omukitara mwonka nuguhikayo b ogwahikayo guyagaruka nari bagubaga ndoko hati njona kugira nti tukabiye turyari symbiotic mode of nutrition mpwera kwere nyamba nkujya John wanda icyo ndagamba nogaba ha taxation nawo kunga timbo borano ja kumpa edashika okuba an explanation ndengwa because ndashi ebya kugamba ni bitegereza and ashiki okuba ideally okumsemiri kusasura then katungo buhereza Uganda twine World Bank hati nayoka twine milioni 8 z'abantu hariana na 8 aba UN abe kugazetinga nka abatasemiri ko bano bakoresha icyona 15 and below 15 and below esaha zino we have like around 60%. No talk to 50%. Nichimaanisha ngo milioni 2 is to score completely, therefore you cannot live it, you cannot get anything from them. Kuroga hali myaka 15 ko kali 2 abana binje basoma bali mu secondary bali mu university twakatandikira nabo kugira cyo batasha kwiko umusoro eje namba nayo ekike muno eri milioni 10 wasigaza milioni 12 milioni 12 they would be active government na yulek ngo 39% in subsistence so 39% ya milioni 12 noito zero winga to around 6 million. Now 6 million abantu milioni mukaga abanyarwanda no basibiri kubana baha omusoro omugavumenti gukora service kugamba esaha zino as we speak September 2023 abantu abaregisteringire aha website and aha database ya URA enkaba kusasura umusoro direct tax abayine dini ni milioni 3.15 milioni 3.5 nichimanyisa ngo abantu milioni 3.5 abantu nabahambirizibwa esente zabo zibahayo okurorera milioni 8 konka sente zitwakubera tutungamu akasoro nabantu abakulinga milioni 12 abandi abatu bakuzitunga haboko bari omuturo nico government kugira ngo baro nabo tubasimule based on money economics so kubi house noga azere ptu atukapa yani ngambere mbeba ngo abane bonsiye hatukapa noha embeba no kapa yani habure mbeba bonsi abana bayo ikigenero bacakapa kibakirikiye ati kapa no kuriyenda kujehagire kurye bishaju kurye bahagire so bulu fate ni gawashoborora eki ashobora kiki ukireba ko ngati nanye na leta ho angwe ndijo agogo wanyango ogo mushoro hato aliona yeka omushoro ni muke abantu abarwi abakushashura umushoro na bake compared to abarwenda kuyamba umushoro ngene tukanyise ki abarwi ko kandi basakanyisa abakuyirwa nk'umushoro twakanyisa embeba tereza kapasi kagumanize itora nda Israel icyo necyo ni kibuza so nyoweni ndeba ngo relationship eyaman eliyagati ya government na nabantu parasitic even na president na kigamo parasitic abata bakora busha bakusiba nabadibuda nabataha sente ziya waza kwitegeza bakwita bamanu muyango what do they do for the country ihangane bari yambaki wirefu babahango ihangane bari yambaki input because physics twachoma
efficiency of a machine. Efficiency of a machine. Work output divided by work input. Efficiency. Output yabo ningana ki. Nuchireba ibikwa to government negereta nebahereza. Omushara nebahereza ubwomukiri. Kongagiye hanga ntubagoba muki. So we have a swarm of parasites. Swarm, no meaning of swarm. Enjoki zaye rero umwanya nibazeta swarm. Nuchireba. Twin a swarm of parasites. Ngiyanga occupying space, they don't have weight. Twine chikunga musa cy'abanyunyuzi. Yay! Aza nishwa mata. Nesigize to occupy space. Nazo weight. Baliyo mwanya bashagiremo kuko tubakuyambiya. Konga John yagera. They are feeding on Uganda. John yagera ngwabo yayembera zitu. Omurika sese hari abasongora, hari abakonzo, hari abatoro, hari abanyabindi. Bonabo nibenda behuru mu government barimo. So ngo ahabwa diversity y'abantu kubari. Toka avoidinga kubatera amashaza districts nebyo. Kashe bimbe bakubasa. Ebyo bakubasa kukuyizinga abantu. Nakubuza ngo abona bakora. Kumanya ngo nabana babiha hata banzoye gusa. Abaksiba TV bagamba. Ngwene mushomesa abana bona bagende baze kwekorera imirimo buri yomwe atonde ho murimo abana babo bona bari yo mu government. Ndabanyabishuma. Ndabagambira abandi ngwimwe mugende muze kutoba neza. Ari muri radio mpingo ndabigamba buri kashishe kitaho akaranga. Mwimuka muze kupanga panga. Kitari buraje tubisha kupanga panga. Tubaza kukora umwabo kupanga panga. Bagambira abantu mwimuka baze kujya ki panga panga. Hati abagambira abantu mwimuka baze kupanga panga. Abana babo babashishiriza kai mu government. Nibisha bazanzinda bagamsamani. Abana babete sciences. Nibasa kutoda hemermo. Yahageze kurgomgoro. H2B ntabwo kuba abana nabashoma amashomo gatargo. Mubaze kushoma by'umukono. Baze kushoma by'umukono. Abana bawo bona. Skilling Uganda. Inyuma. Omu government. Orushoba yaheza. Babatomwe immigration babatomwe kesi. Babatomwe tongore bya government. Delija gamera bagigana kwipapura kunoga. Ngumutonde hemermo. Kunogera mwemirimo nabagitonda waho naho. Aba bakutugambira bakirana mukaga. Abana bawo kuru batakora mu government. Ako obwegese bagwire. Esente bazine capital bagine. Basemyaka ashatu na mushanjo byo mu government. Chance yo nabagihirwe iyo kurwo mu government hati bakaza kwekorera imirimo yabo bakatubere byo kurebera. Koka bona bije batugira ngwimwe. Gwemera mu government wayo mwachura. Ngumtonde hemermo. Muze kwe mwamtatonze mu muza kubona bona. Ngiyanga rwerera tunguki. Kongo bakutugambire abana bawo barabyumcyakwa babato mu government. Abandi babarabyayibenga babato mu government. Abandi barabagajya makuru baso mu government. Abandi babajya ngwimwe muze kupanga panga. Bazana radio. Acha muze kupanga panga. Nibuze ntuyiga. Yanga yo nakuza kupanga panga hakaba kuki. Akamu yo bitinza ngapaka. So hata wala ujanti mode of nutrition is parasitic. Ngoragana. Koka yayenda ne bahorozo iki chona ne chimura. Nechitwa. Abraji. Akanemba bazinazo ningi. Therefore tutantwenda kuchendeza okwimsihanga. Deka tugire nk'iteke kujya we ukora mu government emyaka 10. Tingamba bwa president katwire na kamutande bakuri. Nagamba koro mugarangayi. Umuntu ukora mu government emyaka mukaga necweka. Narga. So ibintu gamba ni shana. Kokara batabase byaka makumyana. Baryo mu government nibakitunga no mushara, batunga mushara bagaka batunga housing arawizi. Ato myaka makumyana ko no batsakuzo mu government.
ukaguma nutunga aho uzigara wizi utuyombeka yaga kweli tushabe umyaka makumyabiri na tokombeka ka turarebere mu nobasata kuzomente jibyakayona ukaguma nutunga aho uzigara wese uyine motoka ya gavumenti tutahweteragiro kigire ngo warasiye myaka 15 mu gavumenti imotoka ya gavumenti bakikuyo arawenseje yukayenju kurara kino yombekije biyo turarebe mukamutebere kandi no mushoro gutukushashura gugende nuganya pay as you earn ubasita kunjya ngo umuntu yataho mu gavumenti yizo pay as you earn nukireba denoria adawaria pay as you earn oya mutondero ho mushoro ugumukire yasi mu gavumenti nyakamakumyana muteko wo mushoro gugomokire akoreba kweta plowing back kurinko kwatembe bokagaru muntabe konka twira abanyunyusi parazaitsi basi bo muri za radio na za TV bagabiri ha mwimo muze kupanga panga ya bana babo bagoro batampenye babatomo oiro muze kupanga entwigatora babatomo revenue muze kupanga panga babatomo NSSF mwimo muze kupanga panga babatomo civil aviation authority mwimo muze kupanga panga babatomo immigration mwimo muze kupanga panga bwendebera kimwe bunyunyusi pole no shoti agembera atishigara kanyama abo kuba oba government hati turize na ne kanisa kozi ne kanisa diocese bire diocese hati abachivura mwine diocese yako tanwa ko nabakazo mera diocese niba na district temwe na bine diocese na ntunga mu district temwe bine diocese amakanisa gabagara makene gene oburisi hato kanisa neriye na yungu hato bajo burisi eshite ni chachi basaga kenyuma bene ate nango umuntu umwe munywana wanje ngo tukira kukiza yimwa mutega ongerezo ingenda kukizana nawe actually yarita point nundi murongo na munywana wanje gyo no byayarga yakenda ko akona kumugalo nyuma but at this time ntwiga is on point ate nange eneki cyabebo for example ijo kareba bishuto ntungamo na mangu ntungamo bene ghost health centers marwar abernamnan gatar we have seen even in the government we cleaning up payrolls by no ghost part employees ati no gamango umtina bakoze benye twiga uko namakoze benye arimchi ghost hat baza kugira ngo hata abantu bari mu gavumenti bakutunga umushara ngo bazabona kubaza kuba barabona na actually wari every mbende no shana makora head counting I think yabakoze bana ba government and I thought that I see maybe they are trying also to kureba nibanga yabatara waza kugira ngo hata ati utegateka district yantungamo district nyinshi amarwara abernamnan konko eno bara abernamnana health center series shashura teresa shashura ini chat shashura pharmacy shashura munas kiba kibazira nyakenga hata ino usanga tudatunga moyonka na hano nikogira bati so really bueno hanga tugirore mbabazi muyanga giteri konkanyewa timi katwire pole nate ni kigamba nyo kugira ngo ugira abakozi b'inyo mu government ugire ministry of post nyingi ugira embassy bingi get service delivery bonga ba minister batabakutensa iyo njyango ko mu cabinet ijo parliament ijo ko hot ijo tarewe nakana arara na boroga speaker wa parliament atakaza kubata wa president tubakaza no mu parliament abinyi bari business zabo ba minister behorizeho sempija akajyango akakwatwa jambo ashta te oboso tayine ridika teisha aska kabene mot keze jama karga minister sira no mutura ba no parliament oyebenye maze oyitinisa nakadamu sadi pite parliament sayina shabuka sasura for parliament wa basasire ngabana bato actually nyoko bena president bona ba minister bona bena imbeya yes mama salva kiro baba benge kumira yes abo ko they are not helping us
emwe ya parliament tugenda misho because they don't go to parliament. No ma president Salva Kiir bwabinga cabinet yona 2013 cyabiro. Hata naba Uganda nje nangu abakwate. Because Uganda no see the services. No bank parliament niye gabura. No ateke byo kuriya babeta bato parliament great parliament gabura. Deko ijab gabura tene ministers. Because ba ministers nibo bahede babagabuze. Mbo ko mbatori teresi. Exactly. Ngo hatwata. Because ni bari representing na ministries zabo. Kandi bo government. Kandi bo government. The executive. No ba kujunanza. Kandi executive niyo government. And the parliament and executive of course bashe bikoraga ndahamwe. Batakoraga ndahamwe tene kiragendo mbisho. So government never stuck. Never stuck. So you to me. Munyana John kada John ata otwatana. Nyocho kugira kugira ibibazo parliament bingi ego service to nati ni cha cancer. Icyo nyo nacyanga. Ndaro kugira ati bone kantu buzi. Hata no shanga nga minister of agriculture, ni ministers bange. Eno fisheries, eno animal origin wenchi. Crop. Then na minister mukuru. Na minister mukuru minister bana. Hati wagira minister ome ukamwereza umuntu muto bakumara bakora. Hariyo ba commissioner bakayemba kwa remero nejo. Wakitegereza. Oshanga bene commissioners nga 50 na ba director. Na ba directors babo na ba secretary. When wagita department C, tiko ugenda misho. So to me. Nyoke na cyanga kare katwire. Atari izoba. Nyo jyo twatana no wata to stand chika hamwe. Konkeke tinkuchikiriza. Nyo kugira ngo parliament bempang ministers abakozi ba government babengi batabone bitipuri. Actually okwangsya departments of government. Ndokushangira ne bitipuri birumu bavuze ko babireba no controlling. Was atwe nyankwe ka district sinche. Ekibe gendo kama kito kwija kuba. Waje district sinche nazo ziba nozibone jingaji. Nko waje nyingi nazo zikurema. That's why kushanga ntunga manka ntunga mo ya wa. Oyina ka abirna mnana. Ele center series muno abirna mnana. Abirna mnana. Ihano kurara. Turiyo ndurebera. Echikurete no kushanga. Tire districts nyingi. Kuya tuba tune districts. At least the government, the central government ne basa bus controlling. Edward. Yes, boss. Abantu bitumbateka kugira ngo tube twinegombora ya Kanyariyero. Nebizubu yayo kumanywa. Kunga tujyangwe hatikateho na nakayanja. Nako kabagana bizubu katwari bizubu ebyegomborere nkuru. Tebe twine kikasi. Nebizubu ngo mutwaro. Bajorweshana bakatweshana yebagana habizubu. Hati bizubu bembideganasa Kanyariyero nari kikasi. Byona mbya binakakwata na sende. Abakoze nabake nanya tarho mihanda hati kutaho umanyo musya tugira ngo ibizubu za kubura gataho thinking gitu na planning gitu neriye. Thank you Boaz. Ecyo kubanza nyenda ngo kumanyisena n'abaturikize bihangere ne planners buri kiru gukorwa cyobona icyo kureba nkitambura umuyanga ni trending ni kiganirwa na hahi n'ababanze bakashitama bakagira ngo stage twashikaho hati tukuriye tingiki ngoko kore program za government kuzukwiye government yizine tandika PDM izere hati so njye cyimasa ngo umubwiro mu myaka jimpa hine planners abayize nguna neki nkibasa gukora katucherete nkebinde ko bose nabimba plan government yo in manifesto whatever the government is doing you never can thank you ne babine abaku bitebekanisa now ebirukorwa na nebitukureba nebitukuganiraho hine abakubimanya okubishimiye kutambara maybe bo bashemerirwe nenkora nko kwegize leta nenkora nko kweri icyo kureberaho nkabanisha makatabo ka John Kazora Betrayal of My Leader hine yabe na TV story MPs ba ankore bakazoa president mtayayire hata bambuza ngona shi your excellency wana na Jejo Dong akamwirwa minister of internal affairs
Ndana amekamanda. Amekamanda by then yes. Yagera to kumpa kwa kutaho wabo yagena na za jipu n'abasirikare. Akaruro ukumbana akaheza. Nkashi wandera kazubwe. Tikasharo wandera kazubwe na nubu. Bona ko kumukubareba kokubari. So positions is abantu abo kurebana bazitwara, they are meant for political reasons. So abakwebe mbere hangamba kimanya ngo full figure naza kuba minister, naza kuba presidential advisor, atungo mushara abise hekayi cyonka kiti full figure na advising achi president nari buchaman ninga buchaman Nari Catherine kusasa. ninga Catherine kusasa. So nibatekwa kubaho obumwe nabamwe president nangwa nachara kukigamba especially ngabo abakumanya via Rwanda nabo Rwero nanka bakwereze position niyo yorere habana ba utunjo kashara family yawe direct Ariko nuhumsha yafire. no Nuhumsha yafire. Nuhumsha John njana mwiruka. Nuhumsha yafire. Akumzika president akajya ngo mukazo w'abahobora muzi. Ngwaye mfizi zo kurebera abana. Akari umuntu wa side za masako. Umuntu akafa. Akumzika president ajya ngo mukazo we. bamwe Yagamba Judicial Service Commission ngo muhomo oburamuzi. Ahe mfizi z'abana be. Atoye justice yawe na dispensing. Ayo nabara fees. So now nienda ngo twikirizane ngo nibiza kuba nko kutukubereba konka planners ndebamanye nko kubishimira kwa biri kandi tubinishunga na nembere je nko kwe now aba kugira ngo bihinduke nkapore hati oyahirirwa tristayine side ya kuteka kureba za kubindu kutwa kwiru obunde cye kikakora ngo kwa kukigamba nacyo kikazo mwebemeze twarebana kikora ngo kwa kwera ubona hakabaho ki hakabaho impindu John yagira ngo eje ngora ne yamba president abantu butamareba ngo muwaremewe babureminga ubakuriba hi chairman w'umuruka chairman ne yakao taharare president aja de bianadizo mbitunga ngwapana wanadizare kawara yatandika kuhozo but in my view echo ninchiranka manipulation ejo te fundamental change it is true now ntabwo kusimplifying aje wa watu here Kenya nyenda ngoze Kenya wareba governors abo na ba senators ni batuki they are the doctors abahumire they are these big men aba bosere ni ba holding a position zaman zebitinisa professors ni bo senators na governors hatuje mu Uganda wareba aba ku Rwanda politics wareba MPs wareba nyuma y'abakombarga wareba background wareba cancerers wareba it control now ba kansara bakutina no kutensa muri nyankoro mu districts zabo exactly hata ni kintu muri kushobora now umuntu ine profession jesho ngatugereke ko mwana wajo jesho ngatugereke ko nanyika muri ba TV MP wa nyabushozi w'abacyari kubehera akaza gabushuru ya muri nyabushozi te MP w'abacyari sanga wa kirura MP wa umeze de no akana aina ngo abantu be bari abajya food is in plinte ibintu bikabikiza mali aza muri ya MP wete natkorra yendo nhendera so aho Jona no musingo hendera Edward so embera nukweri Boaz wakozere ki kongana hateko kubaho okuhinduramo okay kandi ni nkiriza twatukorira hamwe amareka gabantu gakagumanika gamba ubundi no basa kutangira cyacu mu kigenda okay John noga ba leta ishonga kuru okubura abantu ngo banywe amezi iwe kiza kunyuka no vinyo ekintu eki tikikaturetera twananuka abantu banatabaka ingana ngo expenditure esento butabaho ngo tuzuru habo atwene somebody will say ezukubaho zigira buzaberaho ito abantu batwatira language mutuzuru webare mu mushome byemukono mushomo kubije kubazira abana bazomu immigration bazomu airport bazanka yes thank you so much hati
kantandikira na munywano wanje wasanga yagamba Kenya ngo ba professors of course beine wano gamba Kisumu Professor Nyanginyogo governor n'abandi ba anu iguru batene Uganda hantura bagizira tukagira ho na professor president sora mugizire ntwiga professor kakesa tukagira professor tukagira professor prime minister ba professor ba MPs bakajyayo bisheni hano tukatwine kabwegere tasisi baza ni professor Mshemeza agiye ka muntu abariyo owenswa senene no akabaho professor Mshemeza ogengala tigo maka tubiya kukire muri numaka muntu we akajema abantu ngo barakarure 5 enmunde nayo nabakumusingo gwa gatano yabona kutwaye bendera inaremu babone kwija kusinga na professor yes kadra professor vice president ubutanda public health bato tututanda reka kuchendeza kushoma ko muntu no public health bonisa sanitation ubutanda ne so ba professor tukabagera koze suwari zo ko yes yeah Professor Gumayo akakora PhD akadukora public Professor Gumayo ko nyine ba degree yo kubanza abasomere bachelor of medicine and bachelor of science abasomere twine bengi that parliamentary meeting abatal graduate we are less than 5%. That parliament na bengi abaye batasomera hati no kubarura batakujya mu constituency bali bakagara ko masomero. And you know that bona bakagarikayo na segiri nyabihagarikire yatakaruhire na abantu bono kuboza cyururo kubagire bibagiye kusoma abantu bona bagirire cyo kusoma abantu basomere wagitegeza so obwegese ngira ngo cyukizo number 2 mwana wanje Pole yana gamba nginyo twanga kwicarana ndabiti nyangire no kwicarana za nimwe cyo kubanza administrative units stondwaho act parliament parliament ni manya mu president taso kugera ate district na gihano constituency nchije kuvuga parliament oyiriza uyona njimanyisa ngo warija kugihaho aritunga bibiri bya kasatu kandi taro umuntu ngo enkende ngo negira ngo kibera kino mu cyoki kandi ne mangu level hudere mu kibiresha so taro MP warija kugira ngo constituency ni mu gihaho kandi ni affectinga uwe so that's an impossibility tureke kutekereza muri yebyo number 2 entwigano nagira atatu norora abana babo atanu babatashwe mu government egene muri mwenga emitwarana na munana 480,000 public servants both public civil military and security biona combined emitwaro 18 abakwiha those who withdraw their monthly emoluments from government hati no how no ngambero utangwabo no bukizibu ngwabana babo no problem let me tell you entwigo lawyer I am pretty sure ngwakwenzere ne umwana wawe aberoya halo cyo bakweta kukona nyoku bansavingo mu government at level of minister umwana wanje ngamusanga nuwa kuguza makara umukisenyi umwana ugu nabakonere nyoku bamba president wa Uganda ngasanga muhozi nayo wa district councilor bantungamo naba asibiri kusere wa president umwana wanje wa military asibiri koro ministry no problem na batire factories nabo balo kubarana ndatabagambira mubona hatu notekereza ngo Jerusalem Sarogu ne itwa abana nabo tukugira ngo nawe ida yisimbe hatebejo etebe mazire kuba yabasita nawe ije hati nogera entebe kabaye notekereza mu factories atire na mukekera hari nogera ngo we tuzuko abana bitemero no man no wait a moment 82% zebintu byone byakoso muteyuze zone ne bukorwa hano importation ya tayuze ekaraga 100% hati era below 10% abanda bakujya hero ngo bajya itali kuya tayuze na India tayuze na skora hali n'umunyabwa na abanda bakore bitu kebi shatsa takajiro mu parliament n'umwana nawe akaine media house na employing abantu ari mutuze nk'abandi akana bashashura mwine nyocho kwashashura nchimanya tingakora yuko itita kikureba katu cha dressing akaba bakama kusura mu government akana bashashura akana bashashura zinga
ate cyo nyene nchimanza tireka kora yego nyene mango akaina abakozi nawo umwine mpaka hano n'umutabano wa minister atakabiri umutabano wa minister akayinyi somero hano citizen eyine somero hano kaberebe mbiya mena managing yata utimi umupira abana bitu bagirare mukundane batakagira mu bipa bakasiba hano ndetere ngwara kacheka hayo abantu batere ngabo so mwene jone ndunguka kutaho mbatungo musara ubwo mpira gwa bushaka mwene ndungu nyo chingona kubagambera emerumo beibuli nagira ngo iyo John murumna wawe bamuto umupira gwa bushaka gwa gombo nuko wabusa bishumba bushashura zinga million 7 nachira na DC million 7 now kuba let me tell you kubo sanga ngwito hantu byo tugamba ngo abana babali mu government ine mirimo mutwarana na munana iwo walyo headmaster wisomero rwanyu mutabana wa minister iwo walyo owegombara no muruko wanyu mutabana wa minister orka mwenje kawo wanyu mutabana wa minister or buhweju environment officer na mutabana wa minister hate mutabuliriza ngo abantu government yone mu ba minister nangwa nabantu abarigire ahansi barigire aba ukemeza nabo mu government balum niyo kali cyemezo kaje mu government umwaga wiguga wahito saruga wagambe si atengeta kandi utari mutabano wa minister wanyegereza so hatereka abantu byo bamara amani wait a moment no abana no bamara amani ngo watanga mutabano wa minister agahwe mutakora mu government John ka ku information abanye azorindeho John ebyange nikibya zakaya owabanza yatembo mutugo musikamori oreba urizabwaki zakayo rwa gutembere kwoka nabwo no musikamori kwa gucondoza ushaka kwineka mago onka wakakumisereza namu tubenda gamu ndagora bishaka maya gutemba no yabera umugufu wenka abo encho musikamori gwatemberwa zakayo nabo echo nyojo ntigwe ndakuzabse nyo point yanjye inyo nindeta negira ngo abwa cyaba kusiba mu TV na za radio no batugambira ngo abana bashome amashomaga kubahereza ki emino mu batonde hemireme yabo abwa cyabana babo bona bakora mu government okutonda hemiremo kandi bo basemwe imyaka binjo mu government nje kibuzo cyoro bijyo ni kigarikemo hataka kabuzo bari ko wagarika mu kango kibuzo ekingarikire mu kango namuha nandi ni muha a number ya abagamba bona abana bari mu politics bari mu government wait a moment bakajamo babazire kutonda hemiremo kandi bakana bekoze please okutonda hemiremo korana kufuna omwihange mbera ko ira bernungi watonda hemiremo no gikora amaze no tumubihanga on politics namaza kwendera iki kandi bajya kutegeka no bakora temiro ya bisebo bari no baza kunyura ningo kugira tudoni otwomanyire kumanya ngukora business mu tawuru umuyeroboze George wambe gogo bari maza kutegeka abo kiboteraza kuzo mu parliament aguze byo nabaraho aza no bankari ya loan ngazo mu parliament iwe no mushema hata no problem yongera akabuze ngo no mushema naza kunyunyu no problem okali mu constituency yo naza kunyunyu akali mu constituency yawe era yiwo mukaruka general election okali mu mbara Kashara North ni yabere omuntu yayisimbe ngani mbara district na yes no very good munywani wawo yarabiremu ubukumanya mu district ye wonta kujya gambi bara ukamwemera mu bako mu centenary million bena ni was to wait a moment iwe wacho taramgamie nyowo katwire pole tike bana ko moto bank tikira gamro no bank nabo yanga bamazaro ga president amazimano ko kwijo wano yari baza gukora abo kibazo mbara so abantu aba government ne yakira byumu government niyo tujishita twakabagana bagomborera iki mukatuye mu government ari mu kabaka wayi mu gusero hantu so kumitinga president barara hantu kuzana garo mukatuye ndari mwana wa minister so yantwiga ibigenderiro ko batekereze sa mu government abana babakama bonka no bakona ndisuba namba kandi cyamwe government okuba mpango
ekahereza abantu obuhereza ni kirungi ekizibu ningira ngo nabanu ekikubaletera na fatiki nukugira ngo gavumenti kandi yaba mpango yabusa no obuzibu bulinga gavumenti kamule bingi aba ministers kamule chenana na babi kandi emirimo kaninyo mwagisabira abamo mukano mugiro binga kabaje bahira abatu mutagisabi ningira kwa obuzibu but cha parliament cha ministers my view is that President Museveni akagambira aba ministers obebabeni barahera yabagira ati nimbenda ibintu ebi atekerekere nindeta aba fishermen number 1 ni nyenda mbiche hii na abantu ati kuba bana bombodrum batarabanize na hati yabagambire shipe kimwe kibatarabanize yabagira ati nyenda cohesion ati nyenda unity kandi mube muntu wo muri cyo kurwana hati cohesion hati they have taken the matter too far hati bono begeita no kubura bono parliament bono batomba kubura cyo mu rugo because president akabagira cohesion ngo murabura mu buri hati bo batekereza bambi ngo namanisa ngo murahera kubura mu buri wene hati babura kunga government kubeba mpango ne abantu busoro kandi ne korora abantu ari cyo problem Wabana mnonga tunawe John turi mu program yitu Eishengyero hano Sky TV buri wa gatanu kwe twaturi urgashaisha tumbaka shaha 5 z'icuro mu studio zenye no mwami nwagaba Moses Entwiga Kashari no Plida na ikoresa umutabo nomu nyino mwami Pole Katwire nowe arukuteka teachera inaremu konkana rwo MK movement nyino mwami Asimwe Edward na ibembere minyeto muri sanga aba inaremu kandi tunawe John youth national scholarship gahinduka ntigo yakare gamba 18 below 30 in the national youth council was very clear 18 and below 30 no I am asking whether it was changed or not atina gamba you nyina no menya aba bakalete ya senior youth yogo ni wa mzee nyina no menya kamwa ngombera ati iwe kawagambo timchize mkoro program tika bichiri Mshida na nchera nkuta youth evidence bichira mchuma every use to maisa is like a pension able to use paka na n'umuntu abapore kana bajya mu wa generation ni myaka na mwenda mbamweto umwana ina use ni baby face waba ari amusore no mwana muto na rebe kaje na mwisho bazara face John tunawe ni wene myaka enga na bwecho ni use wene myaka neta na muto kumchira bana uri mbursi tunawe John na hajira inaremu tumwina Sky TV ne kweta bomba kazo kwega gambiro mbantu ero 13 kwezoku hari Mbaro High School main hall ntwenda abantu amashomero musendike abana bija bajwekere batendekwe babangurwe bege ugambira mbantu bagiro kwicerezamo bagire ibtekateko bagire urujungurungi bagambe nambuye no muri yeki we nuwaga bashintu we yagobire ndebe no kongre cyutinga n'umutano wawe nyine nari n'umwana wo uri nkishenda tano abiro wakabiro umuyanga ariyo umugamba kandi ugamba rujumu tarukubi like father exane tarukubi icyo kitire ntukusima Moses ntumtabara se mutabana biro wakabiro umuyanga ariyo na umbana bakumanya ko debating kandi ako debating mu rujumu atadate so mureta abana tubatendeke nka Sky TV twatanise honorable Robert Rukari no abu kugira ngo I am aware that this is business. I will not comment. Otherwise, I would have made 2 comments. Wanda commenting Rukari? No, Ogu. Sky TV? No, Sky TV TV so. Okuba wanda commenting Nwagaba? Abata bakwenda ebyanwaga byana gamba binini. Abakwenda ngo abana basome kugamba. Uko no kumpana minister kugamba. Hati kandi uno bakugira ngo muje tuje sabara kugamba. Tagama no hajoni. Munganye. Umpe wite na gamba. Hotel nuje ne kaya hotel. MP wanyu wao. Wachurura.
North bara basite North. Tosto singire umuragiriza witu. Abakabuze first. Shana shena. Uhabiro kwanza. Umbaye ari umushitani mpaka. Bishabiro kwanza muri. Mpaka Izugamba. Isara kugamba. At back is good as service river is doing well. We are Okay. no para me. Nanjangu karno biro doing well. I don't want to comment. That is also working, my dear. Abantu baho. Akabarite kuito mkabya. Okaina babgarire. Rukaragare kwijo. Oine babgarire kwijo. Kuya bese twarabi. Wewe bimezereka tware chumwe kimezereka. Izatware. Milione izatware. Na miliyoni jiwe. kusonga abantu y'imana bireta mkoje. Izatware. Boaz mzamu wala kusitoro. Ongahirize kurete bicyone kindi. Tena Ibyo byakara kwasire bicyone. Kasaba site kubyari bika. Hata majone chamweba. Echamwa itakumanya ngurukari. Kachika na barwe. Niyo nagereshere musite. Niyo. Rero bahinge kwijo. Kwije rwahinga. Kandi kwije ndibirugire. Wabara mwaka. Anyway, Gereze woma. Hoteli kuturebera nekayo hoteli. Ekayo hoteli bebare kutereza chai hamwe na samosa. Na ita impiwe tu nguru kwijo. Kwara rekasho mention age. Ekayo kuri Saint Hotel neturebera neshanga kamukuzi umurembo rwamba rashunga ndeva in Mase Hospital arugotorwa rubikono abantu bazabushenye bakwinira ubuheza burungi ubara umugadenizi aho kubasa korera mikoro yawe ya buri kika begwinira conference hall bine bare buri kimwe buri mu coffee mocktail milkshake bine restaurant y'umurembe aho bakwinira chance cya mushana cya cyo kandi aho kugerayo restaurant ne begwira nibwo kubesha heji ubu kozesha munane z'ikiro restaurant ne yakora nko mulembo kushemeza aba customer bitu buri Sunday tukurete live band nambaye ntwihasha 12 zo mwabaziyo mpaka 5 z'ikiro ukwenda kumanya bikukiraho ebya ekaya kuri Saint Hotel abantu bona nto bakurara noza kubatungira asimu ya 0 mushanjo ina emwe ina 2 mwenda mushanjo mukaga mwa 0 mushanjo mukaga munana ina 3 ina 28 isimu 0 mushanjo ina emwe ina 2 mwenda mushanjo mukaga 0 mushanjo mukaga nana ina 3 ina 28 waza ekaya no wazomuka pole katwiri no wabakira kutwara abagenyi ombwire bwo bururu beno bururu waza kwika pole bano tondera president at a list ya 7 high yield crops zo kubyara if you have itaketa kurenga ikita atwire bihingwa musanzu ebikusinga yo kutashora yes wo initaka ho itaka kurenga wine ranch eka 10 you can grow maize, you can grow sugarcane, you can grow cotton. If you have little land from urban area sugarcane kwa ichereza katwiri sugarcane man area mu runuba kutulu hamza abantu anyway sabire yadra high yield has mentioning they are listed abantu mu baseruzaje abati president nagamba M kagamba B mukireganyi ngo opposition president alistingire akabstadinga salary imwe o meeting ya kozere meeting na ndati ezabasabire sugarcane plantation nzira ezazire mu kulete abantu abashabire bukwiye ori kigo customer barara hato bankole mu nigera kuboza John wabiresire no baza kubeshera ngo mutumwa kigarire wacangire kandi barayi abonje babyakira bakabutwara kandi barayi kabiriya umuyembeze nashaka umuyembeze akashaka yare ko no gushakira mburu umuzigito no gushakira mburu ngo no kwenda gushaka gushakira mwarenga mubera Yona rwane taruza yona divati aya musore nale ekijo kisha imu musaki Oja kongana nwaga bakamshota ari happy kuri muziki kana itongaza betongaza anyway oguma mweta rujaza ruburungu mini ndebikije byo mutamu ruja ari ngomba bari konda bizo kweta bashumevi basuba bagwala burya MP hoyi ronda packet barimo wakinga ngomba burya ba MPs mureke kaya babiyo bahinge byizo byetorore mureke sho message ne rwa rujaza no burungu najya ngo nsimbere Moses Ntwiga yajya ngo musime munonga abo kugamba amazima kana nayo bari kutwegesa
omburize pole kuba kumubwa ya minister akabwakira atugambire we na MK nibija kutaho ntani soki onda mukize John o divide it and rule Rogers no bavuruga very batetachi cynical we bare umwamere ni so Godfrey ndushaka kubatumina nagira ngo John kwete yanakora kugira ngo ni bantu ngambebe yasabe samurije aha kandi Vincent Katebe ari kibari East omuri Kamwenge najya government igerizo kusiya abantu buhereza konkamwe n'abantu n'injura niyo yabibahika hati byaca baska program yegere na Radio 5 DJ Kanyamana wagiteraho buri wa gatanu Kanyamana twebaza munonga abo kutera program yegere nyanda twari ko mu studios turukwenda kwijana tuhendera omwame Edward yes boss ekiriho omwihanga abantu mbongera ku positioning buri muntu we ari kuremererwe gombora na inda bajya baganisemo asagara hicuke ikita ku mupinga buri muntu ari kwenda kuzo mu parliament areba ngo yakwata gombora mukaga bakasigaza yishatu nabona asaga mu parliament politics zikaba commercialized emero meje gwembezi ikaba nka business cut off point ni nkaitwa katwa mwe nati katwe hemyaka nangu 15 tutakongereho district ejo conversation hako gitandaka. Thank you Boaz. Icyo kwanza ashitwashika obwebembezi buri muntu buhinduka nuburwa umukono ya mbete retired abarwani nuvuga ko mikono yaba bakutekateka umuntu basa kwongera wa Uganda aba bataru abarwa abare serege government ero abwembeze buri muntu busyo bwire nubarwo mikono nubuzo mikono yabanda bakutekateka mu basa kwongera Uganda no mutararwande kucungura ihanga no mutararwande kucungura ihanga nawe nicyo cyo kureba bamwe abo Yesu rutakureba kutesa na humara tumuhara abo kuba tino kwaragume na sharing national cake direct yaba tari kutensa direct yaba tari a drawing table ebyo na birukutesa ebitensa yibiri so ari tumuhara ari tumuhara yuguma n'abantu batera umungarungwe bare buzima nyo kunda atahe nakuterera no boyina amavurire ginyine gindi kwenda kura no tatuma no yice buzima no undi bantakiruho umwana wa kutesa mu government rukwijja ayine chance mpango yo kuba minister bamugeragera nsa no mwana owanje abo kubogumbaha onko bwemeze kutukugira ngo bwemeze buri mu kiko bwemeze nubwo abatatenkuru n'abatatenkuriza so umwana wa muhozi na aba minister mu government ziri kukurata nicyo cyorebera abana ba presidency abahumuyire na baba twesinga abo muri government bekwasirije n'abantu bamana okero liyemo aho targaho akena no mureba umukazi we no mureba tubabarko na ima byarugaba contract kandi byarugaba ine orusa kurgum board now so ebintu bikushana bituntu cyongera kubireba tukireba abana ba abarwanirira ihangere no bahikahi at constitution egera ngo abantu no sovereign abantu bo binamana hata majority nubija bahuna mabata then majority bakabarengera of course manya of course politics is about numbers but before that orukubasa no orukubasa ta innocent that is number 1 kwa kuriyo kwebembera okukwebembera kugero kuba kwenda ka Uganda hati kamemba parliament otine billion ibirito kubasana kumusya mukono tutunanyije mu bagwe kwesi turi horuki tubakoko kashinuka hebo abo kuba abantu trust omu government tekirum ngakuronzere ko mwebembeze umundetere obuhereza konga ni manya ngo obuhereza iwe MP to win one time okareba chairman RC5 by then chairman wa Rwengo mutabazi no yabire akiri chairman wa Urga baketa president ngo abumjenyi mukuru president yasenga kahinda bakamushukamiza ngwa minister no kahinde tukwenda to kukibasa akwanto nangu batwongere sente amana bwo tugize rota togi
tugine yagenda nabe bamushitera mizi you know bambatiza bamushitera mizi ba kansara councillors no bakaba district chairman na speakers nabari Abari kansara kansara yibarwa. kandi ushike ngo natine qualification kuzo mukanso tino ikiba kumushaba naitaga ko bayine indangamuntu so bashwa minister amizi historical inkotanyi wachungwiri hanga ntabwo bwo bushoborozi na neki bari kwenda umuri minister tubizere so point yawe ngo abantu bamba mangu tukuza kurita buhereza no tuhereza no tutemera wagenda wena so tubagana sibura abantu nyenda kutwara mu cyogo sima Sky TV nabamba tureba kubemdeze birungi bugwaje barangani yangariya Paul Yes, please. so tugumize mututa parliament uza kushanga kama zega cyo mwana wanje wambuza ngo bampa bwa minister mu gukora Rogers wa Burungu bampa bwa minister president ka president ministry post inza gusa no bag mbona simaranga kugira president nange yamanya yampereza umwange naza kusaba ingombwa bimwe urusina no gihamaraka ndende yabuze imukani yapo yabuze kintu cyage no muzi na MK movement ngo Mwaza brand yitu ogitegereze bija kabaneja no gireba kongera ayo twantugamba nyewe stand yanjye actually government nebe yaptanikireko sometime baga isiki tozara sasa but one no manya parliament ekinguze kugira ngo samu government department izindi bazigate ni ushaka bakaba bazagate na NDA naki yona byona kuvuga exactly ekibaye mageza bakali birakora ki kucendeza abakozi na nentasi ya government and ekindi ekirangenda nimpendera unyana wajoga nawe yakigambaho the parliament yitu ya Uganda na members of parliament abengi because omuntu yakoze mu parliament to me nariko ba any leader at any level umuntu ashimye ko anaza kuhereza abantu services konka abantu bakeza services dufiteka umuntu razo mu parliament nano numaunda bachapa so this one wakali magaza aroda mama bakabakwata eri nuna yemere nyo chama nerisi wana mwana wanje bakamkwata akaria kafuna naza kushawa chama nerisi wana kwata stamp just kwata stamp terang stamp just aliye kafuna akaria kafuna kamirigo ni 10 ya stamp karu akarabo hati inyana kubuza yunoza ko abantu service konka baza kuzo mu parliament wajugura abantu konka wabagora abasente wabagora bakobururu abatuje kwa service bizeka bakora really cyo kwenda. That's why most of the members of parliament to be wingi they are not in parliament baye mashere ko barayo abege ni benana ko hari kabiri n'amabanja barukubi icyo so to me nkabe ni ngira ngo wena kuchendeza expenditure yihanga gitu government ite hold speed ugana yirango parliament akinguze kiragira ngo bakurigete ko shito yenseze tene chikuremo ashika twachikwasireko parliament atkoze mazamending amendments that there's that provision de njehemerum kesha bo bato jebingo actually kare member parliament omona akana tigambisho at me I don't have a problem with it because it has affected us because most of us we don't even resolve parliament kuchika ashika mantara kuchika ndio twashara pala twashara discussions kabaji kabara mnonga even na no say keno tafiri akaza from parliament yachigamba yarra atu no these are historical ande wewe mnonga abantu baje bakekoti mukaba bampere musha abantu baje bacuruhura kandi jona rere gaza MP tuwo mchara kongano revina nwaga bamwena hinembo zimukunda kurura kurwa John bwana mugumana umurahura ngo agirigeho kandi John agumana agigamba nwaga John hinishinshyaga mu cyukuru yagira ngo tukugera ubwo bugombora twagera za municipality twagera za district
chichendeza pressure president turonda bo blaminga other than the president tunga soft targeting kongejo ni fundamental change twagaraka ya foundation tutandiki atuno reba tugamba just kugamba atoria wabere dagamba constituencies kanyire akahagura hakeye kakashenje general tafi when deputy speaker no mwana wanje kamdera hari jeno tunufa kino bakabagira ngo tikirizana twatanga ko mushaka nakukize bitine sanu amani nuno mukize kitine so speaker atongana ni bafi wakamushanga bugenyama ta head boy mukangari ya head twagamba ningi ya to mushisha ko na joga ukaba khihari yaka ka constituency akaki yaka kashinshi na mdoga shira kubugwa kale ADC wawe kahinda wikizo kibona ukahinda na wakari ADC wabani nuko yabari ADC nashinyo ADC kanyane byama ADC kanyane byama ya rubya PA naki mwana kari PA Thomas Taibaka kwa kahinda ngapi wono buri batu so no muhira no opposition so much yes because I remember ukijana nawe akuza kwesimbo kuba fute mirongoti kinsiza muhire mirongoti ya Yesu hamwe twaragamo ambara motoka akuza kwesimbo ijana nganirira nareba story mu iyo mukahinda so nchona mtelile sumtuka nareba kan hati yanda kwibuka tatu mushijo guna ya Gabriel cya gamba mukuru no kitinza no mukuru uno basaka ba speaker ko ngori ya mukuru konka bwenu ahintana nawe uko wikitinza utafire kandi ukwija gamba ate constituencies biri nyingi ahirize kwagura haki umuruka akwasira umuruka ngiro constituencies nyingi nakuba mforo ngarorega ibyaramu ukuguzamo irungi ati please warga kinana mukaga wije mu government utaha mutokarga muga shano buyarekura hokaki ari buya yayorekereza umuntu undamwira gamba umukazi wondije embundu akarekura kunka kweze nyine kaya mugaro mu government oro byakashatira mukaga ashatira mushaka atotafire cya kutugabere kishime kwanza kushubura na mirungi tokuchereba uko no kuri mwa atabira tukabira ngo ari murwe after myaka shitira mushaje natugambira ngo twaza kufune sente tuguza mirungi bicaza mirungi juro tafire no bukuru niki so umbapore binengamba ngo ijo ne nkora yabare mwandi ebuzima nabane no muri mwato so when nyongera ngo kanda zine enki ente nawe wasabuzigira kugatubuza mirungi to utafire iki kutsisi yani kwara kuzira ku muri mazina wazibuza mirungi tushimwe tugamba ama factory akabateyireho n'ibitwe exporting ibintu birungi bikorwa kai umuyana kora kigambira ukinga mirungi gako tutegereze nzora nyamuhanga igatere gararake tuze guza mirungi ze gatembeye zifite be mirungi no wano shwero wapore ngushobora umusigaza nakora kandi mu HTTP paro ba minister gukunda naona status za jambo posting aho I like General Tafire for many reasons for the truth in him kaka kwakira mirungi na mtina so amirungi tiginaga government kash government nega hinga utafire ni ndari wayi no musiri gwago nandaga kusamirungi gamudibira tnaide cyane kozi nyibuza General interest yene nafakira mirungi amirungi akira abana babantu bonaga bahindura bya zoro amahando kuyona rushaka abana barinka bagwira ro amishokero komere manyankanaka na shastiri waya abana bona bagwirire kimwira ro agambe bike ugasaba wowe ni kireto cyera musya muntaka kweta omukano na baguri twaza keyo atiga umushikisha natagamanya takagamanyirije ingero naga promoze takagamanya umuntu cannabis nenjai amirungi bageta ki byona biri umuteke kumanya kubasa kumanya kahererira njo niyo kumanya yuwa hato waga bahendere twakiri John so
government kwerabe neyenda public administration okugira ki okuchendeza bill ya public administration babanze bareba abantu batuyira mu mirimo bajye ngwe ni butuyiraha baba stripping of certain benefits bagire bakwaka ata abantu batangiye kuringuriza kugira ngo kwari yo mu government emyaka 10-15 20 atangiye kuparani ngo kushobora kuko abo bana babihipinga bishango rushozi n'abarumba remeramo azimba we n'abakikijege ari mwakohereza abandi space abo bari abaheze cyo korera leta umuntu basta kuri mu government emyaka 20 baje bakwa housing allowance kandi emyaka 20 ko kuza kugikoramo cyo mayisa kore watangira emyaka 20 hatu wasiyankaga ryo mbyo kumura hatu umuntu ariyo nahumara tugire police bamwe bambore ko ngo wabo ryo mukozo rukawo hatu afite ko mu district yo wanyu oraro wawe no ukora hezo toreyo wakati umuntu ni mkaho emyaka yasi mu government ni 20 no wayine moto kempango kunywa mnonga tokumenya house nuwaine housing allowance nuwaine medical ebintu byone bayimira abandi ababyimira batini babivuye ko ngo zireki kumara imyaka 20 uwasibya kama 20 mu government abayakora abayatasi abatufuno mushara gere. I think that is unfair to us. Umuntu w'imyaka nkaga bacho biba kupangisiza enjo Moses wa mugoye disciple wa rwagogo nagira ngo muramukize Moses nwagaba hamwe na John the man of Yerukara nagira ngo gambere pole ngo MK tayine future nakengana busha ngo ari nkamizi gata kugenda umushana kukwaka amiza go gomba pole comment kachi Moses wa mugoye no akashonje disciple wa rwagogo first of all nanisha bago musho statement yeki endo gambira bazagena nabo mukano kata digamba yakoze semba ekiri cyakabiri mbona wara mu mutafira kabi andwa mugoye Moses wa mugoye ni kiba mutera wa mugoye disciple wa rwagogo mbwe izira yondoro kama wari yuko John twendere program ubare mu Shuno na MK wabira bo mazwara General Kahinda tafire tayine songa yona statements ze especially nkabanywana banje abakuru kumutoro saburijo nkanda abakuru mamirungi niba muhagera 10 amerungi tugali mabi ohireho ubuzibu buri ha misuse amaro tugali mabi ekizibu ni misuse enjai nergamu at my village hello factory enjai ne kuru honorable Benjamin Cadet former MP wa Nyaruguru ni abayisirayeli n'abandi bakungu ba government at my LC opposite no mwanya banje nebe trailers nziza zihaye enjai ejo zigitwana bageta globus inera license na bagitwara chai bajya exportinga bakoramu medical cannabis bakoramu imebazi etali mwenemu bagireta hano bagituguza hayire so wo kugira ngo endayi bagikirize ngira ngo nabatatu number 2 abantu abakugamba pala size ya government na bici ngira ngo imita bagamba ngenda kugamba kachi ha embranye zero parliament na absenteeism kuba na bitu ni government hati nyoni ntekereza ngo it cannot be coincidental ngo president wa Uganda ali munyonyo South Africa Uganda South Africa summit then ba MPs bona tabaroho no bamanya parliament yo ni estamere na chief whip tarona prime minister aba minister azabe ningira ngo echo ni kiretwa president president ekikule ekingira ngo kirete echo toso kwata ko umuntu abyakire haba headmaster okamugarongo wa classroom teacher hati kakadaga akashira namba yakasatu bihanga kanto kumugarongo wa deputy okamugira ngo ara supervising na banja obuyabera speaker na banja karubusi ya RDC hati echo nchoko banga number 2 you have seniors like General Kahindo Tafire akalo parliament al minister ogwa kana mkwatire so
RPA namutume papa nuya mugizire no kumugira tiza namutume papa na yataye nuya mugizira tiza no kwiza we nuya retiringise captain Kahonda al admin wa CPC yamugira tizo inyambe akaho kokoleta Kahonda kamuleta kwisimba chama LC5 Karija ya mara abantu bamugambara ngariza majya kusinga ya isimba mukamawo yagambara atayiko atijo isimbe kuri kandi ya isimba yasimba now abana kawa obukuba no baleta omu administration it is okay via young vibrant konka na these old guards osemiri kubasindika omuka nukwe bakebembera bakungana nabo because leadership nicho manisa ngu nyine capacity kweza ngajana talo wewe kuja hati echo nikigenda kigumira omuntu owakukira mu myaka owakukira mu demena owakukira mu kimwe cyona osanga ngo hate cyaleta hembera so president next cabinet nali shafu ikora eliyo neije ejombwira buke muno ninjira ngo arolemu ensonga nkezo abantu abamwe abamazire kukura mu myaka abamazire kukura mu tinsa tubakunda konka abahumuze abatwe ba ambassadors wherever abatwe ba presidential advisors abana bategeka abana babo wata kwendeka next term as the most senior to preside over the legislative assembly most senior bring Kahindo Tafire bring Mucha Mundo Mjito Gumo speak it would be different if for instance chief whip kuno jira chief whip wa Uganda nguni Kahindo Tafire ngudheni speaker ni mijimu wezi na aba abantu abali ukishaka I think it will be last year abantu byena hamuri Obuhango wa yes Obuhango wa abantu ba reckless abantu abali okwiwenda government ni yanyu government abamo bakajya civil people for the people by the people mujoku ekikuru program ya government orasangayo ihaya kawo government ni bitwena ntenda kwebaza DJ Kanyama orukuta program ya Radio 5 kugira ngo signal yitu hikabantu benji as much as possible wabare DJ Kanyama kana katwira late minutes sugar cane plantation in Bar wabare John nicho twacheza wabare tuna John okutayira wabare ragabu kujo bya rukari pie warkari yuko yisimbanyu amre pie warkari wabare omwami asimu Edward ko rugasanga wabare pore katwire ku rugomo MK movement koko muhiko mugambera mugambero wamwe agende pora kanga no and by the way I am wrong wa kubo maze wa mark kufundikira program abantu ba MK banywana banje twikirize ngo umuntu borano yenda occupying public office grow ethic skin allow criticism abantu batekwa kugamba he bagamba byona response yawe must be in a formal and very good rwa mugoye obara na arora ngumhoza tasimiri kuba president it is his right kumugarakamo mulingo mubi njira mutugwira nanyo ni ndora mbobo ntasokuba president wanje konka riyali semiri kujuma abakumhajira riyasa izuno rwa mugoye eno muntu akutekereza ngo nasokuba president yuhanga wera ndugudo bwiro baraka muleta yisimbe neti tulete muhoza yisimbo warasinga nyowe na mugambaho Ona mugambaho muhozi rwa mugoye wagira mwenyi bararibi obare mnonga pore katwire zina kamoroga obare umaimaze sinwaga bakome mugoye ejo obare maze sinwaga bakutaya maze siniza kushaba ikintu kimwe ukora ndebere mutano wawe umungerere ngo namwebaza agumizemo he has made us proud nkabanta bakwicereza umukugamba and DNA take that even though I was in S1 went to parliament in juniors championship okay that's very good ahandi technical team yitu ntujebaza Robert Rwakanda director wa political mobilization wabare kutureba n'abandi Boaz wa munguri y'ikireshi tugarike turane urwakatani se biteri kwija munare kurunje ebiti bitekateko bya TVG kureka ne by'abantu buntu